Matam asigi matungina angang ahal school amadi college tamliba mahairoi oirabasu share market cryptocurrency trading hariba mayam asi khangdaba yadraba mani maramdi matam asigi matungina chatragadi chawkhotpa porakpada wana thokani anawa knowledge kaya amasu ngasigi video sida fangbigani maramdun skip tawbidana loya fawpatang yengbiu yamna laina bhab tanaba haijagi amadi rupees 100 ki manungda penny stock amadi crypto ekhoina mobile gi matengna leiba yabagi details kaya amasu fangbigani share market company haibasi miyobe khoigidi yamna maru oiba mani tum hokalakpadagi hauraga seasonariba toothpaste takleba cha chariba chinsa company ngaktani company yaudana hingba wagani miyobe khoidi company ama lingkhatpada share mathautai share adu miyobe duna leiraga thamlaba matung sahi kharani leiraga amuk yonthokpa yai share market asi stock market natraga equity market haina su khangnei share leiba haibasi company adugi percentage kharagi mapu oiribani share adu leiraba matung yonthokningba matamda yonthokpa yai company aduna kanaragadi sagi su kanagani company aduna mangjaragadi sagi su mangjagani yamna araiba praman oina haijagi hojik video yengbiriba marupna company anoba ma hangdokningle hojik lupa lising yangkhai lei haina khalasi mathau tabadi lupa lakh ama adu aragadi imana baduda lupa lising yangkhai puthu 50-50 partnership tausi hainarba matung profit adudagi 50-50 yenaba asumna tawribani asida Indian stock market na tawribasina worldwide miyosing de invest tawbiyo amadi share leibiyo haina khangali share leibagi hourakfam asi sahi chambrigi mamangdagi haurabani 1600s aduaida Dutch East India Company haina leirami hojikna Netherlands haina khangnari matam aduda achauba hi gi matengna pochai puthok pusin tawrami amadi hi adu kilometer lising muk chatlaga pochai thindok thinjingi thapak asi tawrami hi mapu aduna mayamda offer tawrami madudi hi asida sell thadabiu pochai puraga chatlurba matung kanaba poragadi adudagi fanglakpa interest adu double pigani haiduna mayambu invest tawhankhirami matam aduda yamna risky oirami maramdi hi ayambadi lupkhiba hurankiba halaktaba kayamasu yaukhi asidi risky oi haibadagi hi amada invest tawbagi mahut hi manga natraga tarok ta oin invest tawki maramdi manga tarokki manungda ama natraga madi halakani haibagi wakhalda siguma niyom asi boikhoina share market ni haina panba yai company adugi share adu loina yonthoknadi maramdi sahi kharnagi matung share leiriba miyoi aduna mapu oige hairagadi praman oina haiba matamda Facebook ki founder Mark Zuckerberg ki Facebook ta leiriba share asi 60% ni atai miyoina 40% adu argadi hojik 40% oiriba miyoi singduna kariguma Facebook ki mapu oirakpagi niyom seasonarabasu Mark na share henbanina atopa miyoi singduna sell fanamna leirabasu ngamloi stock market asida invest torba matung miyoi kama sell tali haiba wahi kama tabiram lagani Warren Buffett RIKESH junjunwala na invest torba matung millionaire oikibagi video hana kaya su semjakrabani karigum interest leibiragadi link asigi description da su fangbigani share market investment asida makal ani lei matam sangna invest tawba ma natraga na trading tawba ma trading haibasi karino haiba matamda share adu leirba matung yonthokpa praman oina haiba matamda Punjab National Bank PNB gi price asi rupees 35 ni haina khalasi horen ngai hak leraga lupa ni fu natraga ni fu manga orpe adu kandam yonthokpa trading asida su makhal mari thokna lei madudi number 1 scalping asida second natraga minute kharni gi matung share adu leraga mu yonthokpa sibu scalping trading kawi number 2 intraday nomagi manungda share adu leraga mu yonthokpa dubu intraday trading haina khangnei number 3 swing share adu leber matung numit kharni gi matungda yonthokpa dubu swing trading kawi number 4 positional share adu leber matung hapta natraga tha kharni gi matung amuk yonthokpa dubu positional trading haina khangnei trading haibasi hairagadi nongmada lising natraga lakh fawba tanba yai haitragadi mangani maramaduna tamba mathau tagani TV ads amadi social media da trading asida invest tawbiyu profit mayam ama fangani haina tabiramgani achuma ngaktani adubu isa su trading gi knowledge ama fawba leitragadi tawbiganu cryptocurrency digital gi matam asida currency asi cryptocurrency na nomo mahut silakli amadi digital currency asibu cryptocurrency haina khangnei crypto khara mingona palagadi bitcoin ethereum dogecoin shiba inu cardano etc 2009 da han bahdo kiba crypto asi bitcoin ni asi asengba paisa natraga coin gumanate adubu digital wallet ni online currency haina su haibiyai ekoina hojik seasonary rupee
ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯣꯂꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯔꯣꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯏ, ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯦ꯫ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯏ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯃꯈꯜ 5,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ $13.7 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯒꯤ ꯐꯟ ꯐꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ, ꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ ꯋꯥꯂꯦꯠꯇꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4,000 ꯔꯣꯝꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯗꯤ $30 lakh ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯟ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯊꯥ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ $50 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ ꯍꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯐꯟꯗꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ 2020-21ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯖꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯊꯥ 7ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ 50,000 ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯂꯔꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ ꯐꯪꯏ꯫ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤ USꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯖꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ 2022ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ 30% ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ प्रमाण होना हाइबा मतमदा मी अमना ₹100 इन्वेस्टमेंट तौबदा ₹10 प्रॉफिट फंगलगदी ₹3 गवर्नमेंट टैक्स थीबा तागनी अदुगी मथक्ता अहेनब 1% TDS चार्ज गवर्नमेंट सु क्रिप्टो की खुदोंग चाबसी लौरी असिदा गवर्नमेंट की प्लान असे खंगमिनसी बैंक ददी RBI की कंट्रोल लै क्रिप्टो असिददी कनामता की कंट्रोल लैते अदु ओरगदी एग्जाम्पल होइना टॉम नत्रगा रोस अदुना क्रिप्टो की मतेंगना गवर्नमेंट की अगेंस्ट द साइबर क्राइम क्रिप्टो फंडिंग अरान लंबिदा सिजनरगदी मिसम अखोइसु अवाप मायोकनबदा यावगदौरिबनी अदु ओरगदी गवर्नमेंट पॉलिसी की मतुंगिना टॉम नत्रगा रोस दगे 30% टैक्स लौबा मतमदा डॉक्यूमेंट अमदी रोस न टॉम द अमाउंट ट्रांसफर तौबा मतमदा TDS लौरगदी मखोयनि मकी डिटेल्स पुमनम गवर्नमेंट द लैरगनी अदु ओरगदी क्रिप्टो असि डायरेक्ट गवर्नमेंट हैंडल तौद्रगसु इनडायरेक्ट तौबगा चमानै हौजिक फाउपा मार्केट क्रिप्टो 5,000 हेन लै मसिदा क्रिप्टो मत थांगाई सेना गवर्नमेंट लीगल ओइरे हाइना लाउथोकपदि लैत्रि ओइद्रे हाइबसु नत्ते क्रिप्टो ट्रेडिंग हाइबदि अमदगी लैरगा मरोमदा योनबा एक्सचेंज तौबा सिबुनी असिगी बिजनेस मॉडल असे करिनो हाइबा मतमदा लैसलगा अमुक योनथोकपा ट्रेडिंग खुदिंग मा प्रॉफिट ओइनी हाइबा लैति मियोय अदु असिगी फिल्ड असिदा फनायाना एक्सपीरियंस लैरबसु मांगबा यावी था खरनगी ममांगदा बिटकॉइन अमगी प्राइस असे इन इंडियन रुपीस 48 लाख योरमी हौजिक मार्च 2022 असिदा मुक 32 लाख ता हंथरे असिगी मरम करिनो हारगदी रीजन मयाम अमा लै अहानबदा रशियन यूक्रेन वार यूरोप ता हौजिक ऑयल अमदी गैस फंगदबा अमदी ममल तांगमना मियोय कया अमगी फैमिली बजेट इफेक्ट ओइबा प्रमाण ओइना हाइबा मतमदा जैक असे यूरोप ता लै जैकना फंगलिबा सैलरी अदुदगी फैमिली मेंटेनेंस तौबा ngamlaktaba अदु ओरगदी क्रिप्टो अदु हानदी मयाम अमा लैरमी अदुबु सैलरी न कोनरक्तबदगी जैक क्रिप्टो मत लैत्रे जैक गुम मियोय कया अमा यूरोप ता लै क्रिप्टो अदु लैबा वाटलिङै क्रिप्टो मार्केट सु डाउन ओइरिबनी अमरोमदा माइक यूक्रेन दा लैरमबदगी वार असिना मफम मरांग खंगददना हिंगनबा चेली फैमिली पुरगा लैनिङाय चानिङाय फावबा लैत्रगबु क्रिप्टो कॉइन कदाइदगी लैदिनो असिसु अचौबा इम्पैक्ट अमा ओइरिबनी अमरोमदा भारतसु 30% टैक्स पेट लाकपदगी मयामगी वखलदा निंगहनबा अमा ओइबना ngasi बिटकॉइन दोजकॉइन प्राइस डाउन ओइरिबनी असी हाइरे हाइदुना मतम पुमनमक्ता डाउन ओइरनी हाइबसु नते अप लाकपसु याय इखंग खंगौदना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अमदी क्रिप्टो ट्रेडिंग अनी असिगी खेनबसी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट असिदना अइना ngasi लुपा चाम नत्रगना खरा हेना कॉइन लैसिलगा थमलबा मतुंग था नत्रगा सही खरनीदा प्रॉफिट फंगबसिबुनी अमरोमदा क्रिप्टो ट्रेडिंग असिना नोंगमगी मनुंगदा कॉइन अदु लैरगा मुक योनथोकपसिबुनी मीम कॉइन खरा मिंगोना पल्लगदी दोस कॉइन सिबाइनो दोसलोन मार्स मोना कॉइन एक्सेट्रा मदी पॉपुलर ओइबा क्रिप्टो खरा मिंगोना पल्लगदी पॉलीगॉन इथेरियम कार्डेनो सोलाना बिटकॉइन एक्सेट्रा मयामसी ₹100 खंगनाय खोइना पारिबा मोबाइल की मतेंगना KYC तौरबा मतुंग लैसिलगा थंबा याय बिटकॉइन इथेरियम असिना ममल लाखता यौरबसु ₹100 इन्वेस्ट तौरबा मतुंग परसेंटेज खरा ओइना फंगनी कंपनी शेयर अंडर ₹100 शेयर लेबा मतमदा कंपनी अदुगी फ्यूचर येंगबा मरु ओय शेयर अदु लेरबा मतुंग फ्यूचर दा कानागदबा मदुदी नंबर 1 ऊर्जा ग्लोबल ₹17.70 नंबर 2 सिनकॉम फॉर्मुलेशन ₹11.59 नंबर 3 SBL पावर सिस्टम ₹63.80 अमदी नंबर 4 हतावे केबल एंड डाटा ₹18.45 शेयर लेबा मतमदा ngasi natraga hayeng hekta profit fangani haiba leiti sahi kya ma sangbsu yai
ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯡꯛꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯥꯡꯂꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ Angel One Apps ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ WhatsApp, Facebook, Instagramꯗ ꯁꯤꯌꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯇꯪ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯔꯤꯀꯦꯁ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ YouTube ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ